byari ibintu bihimbaye cyane ariko koko turashaka kuvuga bijya nta kintu na kimwe kiburamwo intambamye arandi gushaka kubyiza abonye muri concert ko nashaka kumaza kumenya eske niza intambamye barahuye nazo muri concert bakoze intambamye zabaye nyinshi cyane ahanini ko icyambere intambamye zabaye kuronka ama-instrument cyane y'amarepetition kuko concert yadufashe umwanya muremure w'amarepetition rero twarabura kenshi ama-instrument akwiye muri repetition ibintu nk'ibyo iyindi ntambamye habaye harabaye ndabara mukije bakunze bishiza TV aho muri hose niteka dasanze kungira guhana namwe mu kiganiro navuga ko twatumaze igihe kitari gito tudahora mu kiganiro ariko uyu munsi nagarutse koko Claudia yangarukanye nuko mumaze kubona rero sindigwa navuga amajambo menshi nako turi kumwe n'umuririmbyi navuga ko muri dasanzwe no munjya gospel ari mangamu ntacu ndizya rumonge reka sinigwa namudondagura ko nanye yashaka kwivuga reka namuha ikaze namuramutse namuramutse nakubise tutakwambije koko Claudia neza umeze neza ndashima ariko ashaka kuyibutsa ariko adukurikirana ko ashaka kuba bavuga ati tiko turavugana nande aho usanga ari byambere ashaka kuba bakuzanira kugisa nk'abana ashaka gukurikirana ko turavugana nande ndabamukije mwese abakunzi b'Ikiga TV ni koko Claudia umuririmbyi kazi indirimbo z'Imana hano mu Rumonge nayo ndabakumbuye cyane igihe kirekire cyari cyaciye ariko ndabibutse ko ndabakunda cyane mwamaze kumva yamaze kubaramutse yamaze kwidondora ni koko Claudia mbona ko umwanya wose aguma ari smart umwanya wose aguma twenga koko Claudia iminsi myinshi bimaze tutabonana cyane njyaye waputiye ngabyari bivuga byinshi je ne sais pas ibintu byagutwaye kuko tumaze igihe tutabonana reka rero ndaguha ikaze kugira ngo dushe kuganira kuri byinshi dushaka kuganira koko Claudia koko Claudia twarukana inyuma yuko umwana hari bwasore indirimbo umeniweza nico gikorwa cya nabwo twahereje ko umbwira ko ugiye gutunganya koko Claudia inyuma ya umeniweza dushaka kumenya ibindi bikorwa wakoze ya inyuma ya umeniweza hariho ni wewe hariho acha tukusifu hariho na buri munsi ni indirimbo ncenda yibukana je nayo yumvise ariko ni indirimbo yaje mu rurimi rw'ikirundi niko Claudia ntari menyereye aririmba ururimi rw'ikirundi Claudia byaguhereye cyangwa byakujemo gutubwira ngo utangure kwiyumvira kuririmba indirimbo mu rurimi rw'ikirundi ndafite indirimbo nyinshi z'ikirundi kiretse amahitamo ndafite buri munsi n'izindi hari ibikirumva ndakivuga kandi ntacyo bitwara je umunsi numva buri munsi nivuga narahariye n'umuntu avuga ati byo bisiko kuko namenyereye ariko aradirimba ururimi rw'inzu y'Igiswahili gusa byagenze gute ariko narumvise vuma n'indirimbo yanjoye cyane kandi yari indirimbo yubaka cyane kuko Claudia hagati haruhande y'izo ndirimbo twarabonye warateguye concert amakonsumira koko Claudia byaguhereye cyane byakujemo gute kuko uri muri bake mu baririmbyi ngamwe n'amanga maze gukorera ibiteramo byageze gutega ngo ibyo gukora concert concert ni kimwe mu cyari mu ndoto zanje nashaka gukora uburirimbi bwanje rero yari kimwe mu bintu nasengera cyane Imana izinshoboze nze nkore concert Imana ishimwe ko yaranyumviye by'ukuri ica mu babyeyi banje ica mu muryango wanje bariyumvira ko bofasha bofata mu mugongo mu gutegura concert nibaza ko umuryango ahanini niwe wamfashije cyane kugira ngo dutegure concert nta kujya mwabibonye ego byari ibintu bihimbaye cyane ariko koko turashaka kuvuga bijya nta kintu na kimwe kiburamwo intambamye arandi gushaka kubyiza abonye muri concert ko nashaka kumaza kumenya eske niza intambamye barahuye nazo muri concert bakoze intambamye zabaye nyinshi cyane ahanini ko icyambere intambamye zabaye kuronka
ama-instrument cyane y'amarepetition kuko concert yadufashe umwanya muremure w'amarepetition rero twarabura kenshi ama-instrument akwiye muri repetition ibintu nk'ibyo iyindi ntambamye habaye harabaye guteba kumenya ikibanza nyezina kiberamo concert ariko Imana ishimwe ko byagenze kose Imana yaragaragaye Imana ihabwa icyubahiro ego ndumva ko uko byagenze kose Imana yaragaragaye novuga ko igikorwa cy'Imana niko byama Imana niyo dushira imbere kandi kongera ikadufasha ariko koko turabonye ko hari abaririmbyi bagufasha kuririmba bajya nabo musanzwe muri kumwe musanzwe ufite band musanzwe muri kumwe cyangwa nabo wakoresheje kuvuga ati reka ntore naka kugira ngo bazize kumfasha kugira ngo ibintu bigende neza nta band ifise cyangwa nta bantu mfite dukorana ahubwo bajya nabo nasavye narabasavye ko boza kumfasha barankundira rero turakorana numva nivyo nabasavye ntabwo dukorana iminsi yose byarakoroheye gukorana n'abantu mutari musanzwe mumenyeranye ntabwo byoroshye kuko ntubuzi kaprise y'umuntu ariko nibaza ko Imana ishimwe ko yari abantu bo mw'ishengero yego kandi bakijijwe nibaza ko umwe wese afite kameremere yiwe ariko mu gihe turi mu gikorwa cy'Imana nibaza ko benshi bahisha kameremere zabo tugakorana mu mahoro nibaza ko ari ivyo ariko twarakoranye neza nubwo bitari byoroshye gukorana n'umuntu mutamenyeranye ariko je nabibonye nk'umugisha kuko bose twakoranye neza mu mahoro twarumvikana neza kuko Claudia mu gutegura concert ntabandi baririmbyi abandi warikoze kugira ngo baje gufasha guteramisha abantu bari bahari naratumiye abaririmbyi ariko hari utashoboye kuhashika ku mpamvu yawe abatashoboye gushika cyangwa abatashoboye gushika hari ku mpamvu yawe yari ku mpamvu imvuye ko ariko ntashobora kuvugira hano yego ariko nari natumiye Aimable ndatumira na Jones Band ego maze kubona urateguye concert abantu baraje ndavuga ko batahanye imigisha n'imihedagiro myinshi kuri uwo munsi abantu babonye inyuma yaho babyakiye gute cyangwa bakubonye gute cyangwa ko hariho akandi kantu kakabije ubona ijya concert wakoze yakwigishije yes concert yanyigishije ibintu byinshi cyane duhereye mu ntegura concert gutegura concert ntabwo ari ikintu cyoroshye yego ni ibintu bifata umwanya ni ibintu bifata uburyo bwinshi yego ni ibintu bikenera ibintu byinshi rero by'ukuri byaranyigishije ibintu byinshi rwose koko Claudia inyuma ya concert nta zindi ndirimbo warakoze inyuma ya concert ndafite indirimbo nakoze ariko ntarazisohora ku mpamvu yayo impamvu ko tutarabiheraheza neza ariko vuba ngira ngo tugiye kuzahabona babirindirana igishika avuze neza ati binavuga ko numva ko Claudia aticaye abemere ko hari ibindi bikorwa ariko arakora kuko Claudia tureka kumva ko navuga ko bari nkuru kuko ntitwashoboye kuronka ibyemezo neza ko twakoze ko wagwaye ugwara muri bimwe mu bitaro by'Ubujumbura kuko iyo ugwari no mu rumongo twari kumenya byoroshe kuko mwagwariye no mu bitaro by'Ubujumbura kuko Claudia byarabaye yes byarafise ndagwara ntabwo byari ibihe byoroshe yari bigoye cyane kuri jewe yego nibaza ko yari Satani nyene yashatse kwigaragaza ariko Imana yarahabaye irangwanirira kuko nyene umuntu uri ku mugambi w'Imana atanashobora kugira icyo agizeko ndashima Imana ubu narakizeyo ndashima by'ukuri kandi nongera nshimira cyane abantu bambaye hafi ndashimye cyane kuko Claudia cyangwa ubwoba bwari uburuhe bwa concert wabamo ntabwo yari uburuhe bwa concert ariko ni Satani tu
abazi ko satani atanezerewe kubona ibikorwa turiko turakora aragerageza kutugwanya mu buryo bwinshi mu nzira nyinshi usibye ko wanashima nari mu bikorwa nyene umurimo w'Imana nyene niho nafatiwe indwara ariko nyene nibaza ko yatsinze satani yaratsinze ntabwo yashoboye kuganya ibyo yashaka ko yari indwara nyene ziteye ubwoba ubwanjye yari ibintu byari bigoye kwakira ababyeyi byari bigoye kwakira kuko ntabwo nagwaye ntabwo nagize ariko nyene yari umugambi nyene wa satani yashaka nyene kunkuraho ndibaza ariko Imana yarasuye irakaniramo ubuzima bushasha ubuzima bumwe buri muri Kristo nibwo bundimo urumva ntacyo yashobora gukora kuri jewe kuko ko navuga ko Imana tuyishima cyane kuba yaragushoboye kuburokora ariko ucukira aho nyene burya hari ibikorwa byarahagaze kubera kugwara nkuko nari nabivuze nari nagiye mu bikorwa nyene urumva nari nkiri mu bikorwa ntarabiheza urumva hari ibyahagaze byinshi hari bwaherahe turumva ko hari ibikorwa bishobora kuba byarahagaze kubera ko wari urwaye ariko umaze gukira warashoboye ubwatirika byo bikorwa ndabibandanye uko turabikora keretse ko ntabwo ndekuriwe cyane cyane gufata ingendo ibintu nk'ibyo kubera ngira ngo amagara ataramera neza ariko ndibaza bimwe binyorohera ndiko ndabikora yego vuba mugiye kubibona by'ukuri ndabasabe gusa mumbe hafi musapotinga ibikorwa byanje nibaza ko mutazobwaye ikintu na kimwe ego kuko kurya mu ndirimbo maze kubona umaze gukora nuvuga ko ni nkeyi maze kubona wakoranye n'abandi baririmbyi kuko kurya ni kubera icyo udakunda gukorana n'abandi baririmbyi amakorabo abandi baririmbyi barimba gospel mu gukorana amakorabo tukuvuga ko atabyo nkunda ariko ni bimwe mu migambi mfite niko ndabitegura by'ukuri naje ndabikeneye cyane nibaze ko vuba mugiye kubona ibikorwa byinshi ntimurambirwe gusa no kuraba mu matelefone yanyu n'ahandi hose mushobora kudukurikiranira ku ma YouTube, Facebook mugiye kubibona ngiye kubibashikiriza kolabo zirahari ndiko ndazitegura two kwitega nka kolabo ya koko nani ni surprise muzoyibora zikuri ariko koko nta muririmbyi irifuza ko mukwana gospel bikanga ko mukwana kolabo muri gospel bikanga kuva tinaka muririmbyi ubu naramurondeye canke narashiko dukwana nawe muririmbyi niba cyaba mu intambana oya byose byamari sawa kubera ngira ngo ntara kubaririmvyi benshi nibaza ko mu bo maze kuganira nabo nibaza ko atanumwe ico kintu aranyankira ubu hari abakunzi ba Koko Claude bavuga bati twifuza iyo twubona Koko Claude ariko arabimbana n'akabyo tunezera cyane gushuma ariko kacabona umenga amakora buti cyane dufate rero ko nawe kuvuze ko atabuntu nabisaba bakwagire cyangwa atawurabishaka ko uvugana ngo abikwagire dufate rero ko kuba udakwana amakora bona abandi bantu dufate kari ubugaba bwa Koko Claude cyangwa ntabwo ari ubugaba ntabwo ari ubugaba ariko ikintu cyose dukorera umwanya niwe usigura ibintu byose igihe gishitse ikintu kiraba rero nababwiye ko ndiko ndabitegura by'ukuri mu bwitege Koko Claude mu migambi wari ufise harimo gukora concert harimo no gukwana kolabo n'abandi baririmbyi ariko ubu none ubundi mugambi uri haruhande y'ibyo byose kuko concert warayikoze uratubwiye ko haruhande yo makorabo nayo vuba ushobora gukora dushaka kubona serivisi z'indirimbo kuko Claude yakoranye n'abandi bantu ubu none ibindi bikorwa cyangwa izindi projet office uvuga ati je ngomba gukora muri gospel yanje kugira ngo nacaca mugira ngo ntangure ngume nkuza impano yanje niyahega Koko Claude tukuvuga ngo narakoze concert ngo byaraheze ntabwo byarangiye namba ahubwo ijya yari intango yari wayikuragira ese ntabwo yari ese kuko arabikoze yari intango
kandi intango mu gihe uri umuririmbyi nibaza ko konsere imwe ntabwo aba ariyo konsere ishobora kukubakwa ibihe byose nibaza ko turiko dukora kugira dutere intambwe tujya imbere rero konsere ni kimwe mu bintu tuguma twinjira gukora ahanini wiyumvira kubikorera ahantu henshi hatandukanye rero konsere ntabwo bwabaye ubwa nyuma sinovuga ngo mu byo nari nifuza gukora kuko nabikoze nzica n'icyaro ya nzobandanya nkora kandi tukuvuga ngo indoti nari nsize gukorana n'abaririmbyi kanaka ngo nuko ndiko ndabikora ngo bica birangirira hano nyene oya ahubwo ntegerezwa gukora ni umva shaka gutera imbere gusumba yego ushobora gukora ibiteramo ahantu hatandukanye nkorana n'abaririmbyi benshi kandi batandukanye ibintu nk'ibyo umva bitera tujya imbere gukora muratera atera intambwe ariko kuko Claude hari konseri bayikorera mu muntu ntifuza gukora konseri bazikora n'ahandi uvuga ngo ubutumwa bwawe bushike kure cyane gusoma ndabyifuza cyane ndabyifuza ndabikeneye ndabigomba n'Imana bidushoboza tuzobikora nakwagije intambamyi zo muri konseri ariko nashaka kumenya intambamyi nazo buri ucahura nazo muri intege mu buririmbyi bwawe hari ruhande y'intambamyi za konseri cyangwa ibina biriya ubu naho hari intambamyi ubona uriko urahura nazo cyangwa ibintu byose biriko begera nkuko ari barabipanze kuva kera ntabwo byoroshe yego keretse ko Imana iko ndashimira Imana yanimba hafi cyane mu bihe mba ndimo bitoroshe by'ukuri hariho igihe shika ahantu nkumva umubabaro mwinshi nkarira urizwa n'iki ndizwa n'ibintu kanaka ariko rirambako ariko ndabishimira Imana ko yama iba hafi yanjye mukumpumuriza kandi Imana yampaye abantu bandi hafi bampumuriza bampanura ibyo nkwiye gukora ingingo ntakwiye gufata ibintu nk'ibyo ariko intambamyi ni nyinshi ntizishobora kubura keretse ko zoba ari intambamyi zimwe ntishobora kuvugira ngaha ariko igihe ngira nishaka bizoza tuzobivuga ni kuko rero mu kurangiza watubwiye byinshi twaganiriye watubwiye na projet uriko urategura akoresha ushaka ko ntuze yawe igera kure indirimbo zawe zigera kure ubutumwa bugashika kure ariko abantu bamaze ati kuko ko rya ruhande yo kurimba gospel n'ikihe kindi asanzwe akora mu buzima bwa misi yose y'amashuri nababwira nagarahe ndi umunyeshure ndiga numva ndiga nkongera nkakora indirimbo birakorera gufatanya biranyorohera rwose abana bakora mu migeri ibiri mu biterera we birakorera biranyorohera nubwo atari cyane ariko uko biri kose je ndakora kuko n'imyanya y'ishure yacu iranyorohereza gukora ibintu bimwe ndumva ari byiza cyane ariko hoho niwamara kuyarangiza y'amashuri nyine nk'uko abitubwiye ni koko kujya tuzomubona mu yindi shusho ko nibaze ko utama kwigaragaza by'ukuri ariko ko Claudia mu kurangiza n'aka kajambo bwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bakwadukana kuri Kiza TV muri rusange abakunzi ba Kiza TV ndabakunda cyane kuko namanda bibabwira ndazi ko muhora mu sapotinga mu bintu byinshi ntimuruhe ndi umuririmbyikazi wanyu mukunda cyane kandi nanjye ndabakunda cyane ndazi ko muhora mu sapotinga ariko ubu nshaka ko murushirizaho inshuro nka 5 kuko ibintu ndiko ndakora birakeneye support yanyu yego ndasabye n'ukuri mufate mu mugongo nk'umwana wanyu mubandanye musapotinga kuko Claudia n'abakunzi ba Claudia ndabakunda cyane namwe mu kuntu muhora musapotinga biranyura bikanyuzuza by'ukuri ntimuhagarike bikuvunjike imoyo mubandanye musapotinga ibikorwa byanjye ndabakunda rwose cyane Imana ibampezagire
barabe byiza by'ukuri. ego ndeka ndagushimire reka nshimire nore ko yadukurikirana reka nshimire abakozi b'isati bari ko badukurikirana mwabonye neza ko twari kumwe n'umuririmbyi kazi asanzwe akora gospel mu ntara yacu Rumonge kuko koja mwumvise byinshi kabategurira nkuko yagasabye rero mane mushigikira twanaye tumushigikira narijya ari umwe mu baririmbyi nga mu ntara yacu Rumonge muri gospel ko aradifatamo neza ndimo ziri kuri YouTube mane mushigikira reka mbashimire ndabasezerana bya nti ciao ciao bye bye.